IPFT ni MLA khoi Asrambari Assembly Constituency eba former Tribal Welfare ni Minister Nebar Kumar Jomatia tini Assembly Speaker Ratan Chakraborty ni yago yapharka resignation letter Salbrum no kaisa laibuma ongui ongkhori tongo aboni sengmong tabok tong kosong lukurokni eba wansuk kereng lukurokni tan mi himale obo kaisa tini minister ongui tini podiya karmani abo tipra hastini kaisa kotorma laibuma tabok samong eba sengmong kelayo tini bobini o samong yakarma yagulo bokok tuma thumnai rokno srai srai ke saka tiprasani bagui bo tabok sajora mungsa samong tangi maya আর সামং তাঙি মায়ানি বাগৈ বতিনি অ মিনিস্টার ni পদিয়া কারখানে শাখা ফিয়াবা পাইথাগো তিনি বাজার ফুজার রগ তংগসং তংনাই লুপুরক সাই তঙ্গ চংমারিনি বাগৈ টিপ্রা মথানি বখাগো বড় রক তরুক তরুক ইয়াপনি সেমানি जों गोबांमा टिप्रा मथानि पान्दा रगबो जों नुगै दङ ताबुक जोंमं अबहाय তিনি bo खरसा मिनिस्टार ओंगै तांगै पदिया कारखाना Siapa sinanggo IPFT BJP Alliance ini besangni Chongmario keplai ini manglakni hakama ya guloda potini podia karkahane bo wan subi tonglayo tongkasong lukurok.